mentang idan ha kanika dong ka jong pi anong kwar apan pau ka chi sukman ka chunga bandan sa si simpat aplan jong pi kanika chanmin ha kanika way na plan ki dong ka maulai constituency banyedan bat pi banyo i mal khmat ki pat pa nong shushnong nila shwingi pan ha kapol bala job paglapan job dan param ki MLA ba ye jong pi na kanika maulai constituency na shupet Aku tengah por ke bangidan hangte hapo pulu tende mentapat ngala banyo kecat kede kesin ke maningkong nga bandan hapden chopi kede kechanmien pangangets kem papung baro ke biyo ngoli maka kede tinghong punya shashkol ke bangidan bankren nakaliang ke chungi ke party tengah mak ke ngolu pat I ba price tar marpanyang ibalong MLA punya di chopi iba ai ni kede kanat yang kede por bangidan Apren chompi ngau kublai shibon ba Benan don dekat pati bagai yin kesem ke chompi Bangai kublai kerpang ru Yang chairman juga dengan jamnya Berpenyai juga dengan cingalang Dr. March Kublai shibon ba Benan don dekat pati bagai yin kesem ke chompi ru Klem dalak bencai kerteng iwai piwai Haga dengan pon Kira orang ba keberan Sekalian kemon ke chonga ngau kublai shibon Ya ke cing penlat por ke jong pi buat nak kau ke cakap sekat jawai ke cakap tu ni naik hati kelom lang ikini kiri orang pak lengkap beli ke cung yang kiri kapol nak menginum simpan yang kapol ngau play subun play undang ya haswa jong pi ba undang ya ikindu iki cing dan kam yang kesam kumba pi kloy ban mi shikmat ban IT ban ya tray ban ya kit ya ba pat ke party Kublai unang bino iki kam iki jong pi dia kini ke chani dong apen pau ke cing snomo play mula ri la dan ringkat bat ke party bat ki nongelam joka party joka voice of the people party on kublai shibun nama klem ke cing dan dekat ke chung ni namla ban yen shu kene ke chaka hadang ni dan peng ke met ke bokai bakya ni la ban ya na ka wei ke chaka shi ka wei ban le ke chai fa ba snomo ikata ban ngamla pan Penpau, ya ke cing snomo ke bakrautam, ya ke maulai constituency, berkamta mentangi dan nak ni ke jom nongkwar, ngau kublai shibon, ya ke cing penjab dan buram ke jom pi, MLA ba iya ke jom pi, tongin ai ke cing pati, ke bakrautam ya ke pi ke syonga ke di tomru, ke cing job, haba pi di penjab, ni babrait nak ni ke caka, kamdai ke cing job ke jongi, pan ke jongi, hendak ke cing job. Jong ke maulai konstituensi berokawai bat ke deru ke cincop jong ke ri bat ke jat penri berokawai ko ki pata lale ke berdame bat ki puni yo keluar juga ri nak ni ke konstituensi nak ni ke dong ke tan ke jongpi bat ni serong nam ta ke maulai konstituensi bat ki puni sisa yo brio badan buram nak ni ke cakal ibadan ke iba pro ke cingmot ke cing perkhat ibadannya ke dono cung ke cing kekli pan baru brio bala pan shania hapren cungi paro bat nganget camp la UI na do kasmi ke ba yang ka assembly nganget camp kalau ke buram ya ke ri kalau ke buram ya ke dong ke tan ke jopitan lesi ke banwan hakani ke snong ke tau ban pen kelumar hale ngatip ke nang molai ke long ke basta ngau kublai shibun ya ke cing start ke jongpi bangau nang ni shikmat lu Kecing penjab dan buram jepi kan krau panat ya ke bapi prakersan I MLA jepi ba iet na kene jaka ni wan ha kene por ban represent pat sa man ta wei pat ukurtam ubang ni ietam bat ubang ni laban syanya tam na ke party ubang la ibut ilo brio bala rangba ke cingwat ciperkat ibadan ya ke cingkekli Ibadanya ke dono ban ai ke cing syakri ban syakri hindai let sopat ba pangiyo iya ta ke dono na ke party ya ke dono ban syakri ya ke ri ba ke chat ban rio pan ken tiopat ya ke ijat jong ke ni ke ri ke ban ngi la dono la syakran ben la syakran to hindai ku ki pat ba to tip ya uni okurtong ban ngi chi haba pi penjab dan buram pin num le ran bat kan num long ke cing papi ya ke maulai konstituensi saksi simpat kumba menta pipeni ya keluar nakani ke caka kum juru pipeni so wei pat uklur bentishan hang teh po parlimen nam ta ke ri ba ke chadri nam ta ki nong shong jong kani ke cela habang yat haki po bla jadno puan ki aka ki bangi
Niyoi, nga di ka kun semua juga di gari. Habang yang hapreng jopi, ngawan benra ika kerteng ji Dr. Ricky eje sengkau nak kemat jopi. Beli ngapun pau kata nama ni kum ki kun samla habang ipet ika ni ka jela ka jungi. La isang sop, la ring swai, la duit cingkermen. Bahabang ilet sopat ba, nimlet. Bangi yang bagi kuat ban spak, ni kuat pau. Nangai kakam ko chunga bandan rengkat hakari ke chungi na chuang upad ba mga party ke chungi nimday bangi yang bandan supad ba bangi ko aspa in ko apo kidan na kiway pat ki bawlay la kurkuingi bangila ban kamay ban kamput ki spa nindan hari indian in kamay spa ka no Hendak ke ka bangi dan rengkat ba pipad ba kalong bangin kentiu ya kami ke job pendu ke cita ka donor ka masuk yang wan cepi dekat donor pakai cintang bangin yo ya ke cingkela bangin yo bangan rak sa sisin pat ya ka laway ka masyan jang ka patay ki longdien ki mandien kata ka bangin ni let sopat ba bangin let yang ko pipad ba kung mahilang bahabanga ngapit siya mga constituency kalong ka island scene what iki way pat ki constituency chong ki chela chong ki constituency ki player chong ka ni ke chela ka chong hilong kata paro ki tan ki kmat hindi bulong hindi kulong sukari ka chong habang ipet ki way ba yang kali ka manay ni paro la ko among sinto bangalit kan hakisi ki banwan kung may mentangi penyang yung pertolak jungi berpak sudah satu parlimen ang yetskam pin arga ciktersan ke berpura nama balengi hapan lihat tentang balai kami ke voice of the people party kami balai ka hapan yung smart banish smart ladang yui bakal ring ke cini ke selang ke cini kadang ke cini kadang ke cingki haka bayadai bat ke cilang ciman cung kipat bak ke cini kami ke parti kan memik dari Hendak kan cini jom ke voice of the people party kedai nama ke hopeless situation dan kata ke cing duk cing kermen habang ipet akan ke celah ke cing syaletai haki benta bro ke cing syayurat ke cing syaleban ke cing syaiban nama beli ni orang tentang ayah lecong nangit sekali belapet haki ke Emily election ke bang yakun na William constituency ang semua yung blame ke cintasan jong ke William constituency wak na kan pala berpoy siya pang dengan yet ya ke cintanyat ke besar ke cok blame andai apa na baru siya pa buang ngam judan hala ke jong ke cila ni don shabar ba shisha kung ka kena ke polis shabar haki siam ke mentong ke pangalitan ki precious mau pengadaan siya shabar ke cila nada sorong Pengamik na kaniga cuma ng kaya ka cumi. Hindi kat perang yat kisnan. Kat perang yat kapor. Ngajuti yang berpeti ya lagi. Kung natin tulong ng kaya. Nama balay. Kadon kapor. Kabala candu wat nila ka cukuciin. Nama balay. Ngajukli ka cukuli ka ng cingkli. Kung balay siya kung di balay. Kibrikitan. Balay tinuwa tanda tayo ka cingkli ka cumi. Tambah ondang lawan syari wat hadu mentang yang MP bilang kisaki ku tipat ba kiri ke cincak beri wa ke celah ke cini wat ni dan apreng ke celah ngimdan ya ke cincang tinggi kita apa tak sedang kumno ni yo ke cincang balik tolong kunta dia nak terdang ni sejam yang kena ke cincang kya banat supan ba nak kawai ke cakap syakawai ke cakap hadian asnantam ke cini cukup pati ni kita sumpan nama way kasi syakaway kasi ya hadir maya yo ikisawat kya lagi nama voice of the people party we can sangya ke cincang juni hagas bangin syang keliti tangah ko ke cakap de ke ito mat ke cuma ke bangini ra hakmat upad ba kita mat mereka mengicing hakapor election nama hikwa siya apa mundra kecil bahaya kami keri pakai cat penuh ke bayi petang. Namanya bukan nak waipat keri ke bayi ni. Hal ini bentang kami ke cakap ke belong, ke blame kuku kerpang yang ini langsung senang baru. Hakat celah, kita celah kita pihak. Cang keri India, kita lagi cang.
Kicino akunti kichoki, bakiri kini perne eka. Bakadai kapo kachiniru, bangin perne pentinti kini kicindong kiciem kita play kekuri. Yang abang ipek, hakani kecela kachini lalu samsat. Kecinkang orang suang renang dek. Lek kat baman, wan kat baman, sim kat baman. Dan ngini pun we are enriched with everything, the natural resources. Kita play, lakar ku kerpang akan kita celaka. Kita cakap, kita itnat, upah sama dengan kita cakap kita itnat. Henry, kamdan kata kita dah beskan. Balik kau kita sampo atri kita kita haban yang kita hamil halak, haban syong. Kumbo ini rasa kenal panggil kiri surau. Ngomong apa panggil surau? Nginya dam rekat batu para. Dua perasaan jadi kita syong kesurah. Berpenyopat yang kahok kecungi. Nama bawa si kata. Kibriyo kisini na siya yurat na kaway kapor siya kaway kapor. Balik ka siya mong guntal ko kipad ba. Nama kini baro kitang kicina day. Bat kasin siya kakadar kecini. Akan kecela. Dahil ang takadawi na nagsupad ba. Bantan siya. Kung naman jiri kinamagkan. Berkaay ka kamram. Jung kita kinangilang kita ni. Bagi pak iki syakita ki yen kau an ban kata kecil dah bagi dan kecil kiri kan tak kami bagi cak kendriu akan cakap bagi mong kita kinong nikmat pemban kini kinong nikmat iconga bacompi kila peneran ke celah kecil berkat sebangilan latiap pun ke celah balik kinyo ben kinyo po kibri ini nabar nama kiyo ini begini kibri kicongi tangga ai kita yang berarti orang lah begitu personally the umuri, the Prime Minister berang curi. Henry kuno lah itu apa ini kinong Meghalaya lah itu nak limpa kita kinong represent ni kerja celah kecil. Limpa kita kerja representative lah ni limpa kita kinong nikmat. Maka cincin kinong nikmat tadi bermuara kecil kelang, hak celah kecil lah kenong. Banyak tay, nabenta upur usang. Banyak tay, namta kerai kekiu, jong ke celah kecil. Banyak tay, namta ke cingek, pakai cing anggur ke jong peta. Bangimong ke takasur, Henry, lasuk kebom mereka syukur. Kabong, nangpi suka ongo, sulang nangko ongo. Dong ay mo, tumaca karu, ay mo, balay. Baka sabay, baka rupa, kadai, kemotif kecuti, kecitu, bakata kadai kadon hakadonut, yoi, kadai kadon hakadonut, timuntak, tak anda bila ayaki, ya umakan mengerti kecuti, bak mentah kami kecisha, bah, hakacaka berpriada, tangga kastak, yoi, bakal pisah, kalau met nam sakita, kadai tak ada yang buki papa, kecici keconga bercuti, kinong nikmat kecuti. Undai bagian ketahi yang apa ni handai pimban akan dia kecil sensyar ke mengiuri mental kakung kamu bangun ke sensyar kadar akan celah Meghalaya kita di babur kita long kinong kali mengaku apa kerana ke ni pakai celah bagi papa kicui pakai cingem ke mensil ke pokok dua jom kinong syong jadi ke celah undai banyak kali dekat dua bekas sebar pak terupa nama ni kengkur dekat voice of the people party kami sikmat nama ni yoi mengikan ko berpat pak berkelong ke ciem bernyemlak berletai berkeciem ke cumpi mengiong ko pipat pak ingat the voice of the people party kami berkesin syar kadar jadi keberkentang mengohang manggapur habasya penganyeng nak kena jaka nak kelu nama tete kini ke cakap kamdei ke pengalak penilai kai, kini ke cakap ke pengajian, kini ke berkentang, balik ke berkentang, nama upuk kemensian jombi ke kodotang, yang apa dia pi, ikiwe dicintau ke pengiui, lah syukran kelalong, Henry yang apa dia pi, kemensian jombi jombi lah persat, mensian doktor nongpau jombi jombi, dikunjunginya pen. Ya kecil yang bercoba bercoki, haka dua pun berdua coki, merat pendereng, ngelumlah bandai ikata. Dena terkadau, mau habis yang terkena coba tak itu,
mengilat support ba dekat nongren juga hok pat ke shisha mengangkut di papa nong shisha jong de ke jwa ke juni bagi abang itas kilo ye di nong ke ke juni pengilat lagi puat ke khamat ke joble penwan lam ni bilang shisha kiban ai ke shisha kri kiban dan ke torut ningtong ke shakti dongong ko umang thang bakunju kebangi wan berak maju piu ketong juni ulong prium de tong prium benang besar ilagay ng kadang puli kabasyajon nado ka nadrig hado ka piyo ka chungi ilawan syakmat haka puli ka puti ka chungi ilong brio ka pro ka chabi iswayo yung blay baay yung brio ka saitam haka pati ilagay yung ka double master degree ilag pundat mo yung ka PhD haka economics bila mong hikay ang tias news kay ba Alpha-Prasnian. Bakat contribution ke sini ban kecilnya senang sini ban purai ke puli ke putin hante kalau ke bapaka do kata-kata. Kedela terkadang mau ini pindai tak beri banyak nak klik dan berapa ni kecilnya cistal. Hanya tertib bilang beri banyak bersyara. Yang beri banyak cinta klik. Ikan kecil amut berai kecil syakri kata kali ke batong sentam menginjit ikinong nikmat equality sejogi. Beri banyak dan syukur hati ki asam kecil itu bagi ba Ricky habang kecil de na party niyo isisha ke kecilong ke besisha ke sini bang no ki qualities ke baitan ideru ushakri jo play bagi ideru upri ubadan ke shakti no play bagata tadi ke konsentam how brio bangin pa namalagi nang isusta ni daga batok ni pada nama lakan lumban kecil peram lengya sini spai berai ngau kunda nama bara sikata habang ipet keleng setelah saudong ke tengah jopi nyuri tak kecil duka kemensin ikon sama di sakma drop sulung basyukai haka celala penjat ikon sama di sini haka jaga beginian kinem syangpra syang hale pentan tang siteng buta kalau tu nak kecil kecil nama balai namar kebontan kita kecil ijai jom kita kena serai di bangi ijit bagian ada di serai kita celah kecil yang pentan kira lek ke ekam tempat penjap kena syong sekali kecelah kecil upar usam lasu lengkang tentu klaim kedai kecil ijai iparago parasnan sini kita nakiti kan Syakir kapur, kat no kecil let mesin, kat no kecil syamsir ke jomki, tang makin, ibu poni kata ke cuci bertaruh utau syak, utau prek kata kecak ke cuci ibu mat kata, ibu yoi, ibu yai kata ke cie, isutu, tendang ngomong di pada, itiru kita kiwei kita katlet ke jomna ke jomki, ni syam kuning idang la, bani syamslan. Hanya itip pemerintah ke Singapura mentah ke cincak ikun sangatkan pay bercinggang kalau ke isu pay pakai takis ke jah ke celah ke cina lagi jah diberi ke cini takis ke siap balai kalau kunta balai kini kecil ke tangan ban nak away ke senam syak away ke senam dua cingkermen nak away ke senam syak away ke senam ngawangnya pi ke ban ke cina day tak kita kinang sensya ki banga berpi cina kedena terkadang ini lek terkadang kecil sokya bahkan kejam itu ngawang berpasya Ahmad Jona bercumpi kecil sokya kepengitan penginra kedua kecil maka selalu abang ngepet you play abang ngepet ya kecil ni kalian mentah syatan hakin ikatan wikasi cini paru keleng saudong na yui kecil teman bahkan kejam itu ketat kecil keren kecil bangan yui tingkat ni bahkan kecil air mesin kecuali bangin play minat namta kecil kiyo ke pak jom binang susnong jotel celah kecil but tu kita tak mau saya simpat mentah kan kecil haman dicakap beli you nama naduk itu resmi kepada sawat kiyeng hanti assembly tiap ni kecil pencet tupi history nak cakap hipabai beri cini kalau kecil kerman ini watch kita di konstitusi
constituency berpihak juga dengan jelas. Nama kiui sisa balik kalau kita. Kinong yo, kita syong hati yo, kita lihat dan syong yo hayo hat. Kita dulu, pet, habis syong lagi taksi ya pet di perempuan kami ya. Belum punya pet ke mobile ka sudah di hati. Nado pasang, mau kata kayin, nanti aku assembly banyak tay, berdiri ke assembly banyak tay, kimat cuma bero shit. Syarhan kari ke chat beliau balik. Latihan mentang nama ketua resmi, ke first day, ke bagi inanya lam ke cumi, pak ada nulis bersaya mulai berangkat bertawad. Yang pilih habis nak ke celah orang berkeren, ke waipat ke tin. Setiap lempar tak ketua kali kesini, ke pakai tiupat ke ijab. Jom ke chat beliau. Hatu kami ke sakit, ke bagi mat pada. Hatu kali bagi syukur pada. Hatu isi top pada. Pilih kisaki, link bagi tu di YouTube channel cuma pipet dan pipet jompi. Macam kecil kuah kata siapa lagi siapa mobile bet, bang juta mobile mana bang juta mobile bang juta badan tadi tu disempur phone aku elektrik mobile. Kayi kinong dia mobile, belai belasang, ani ibang, belai badan baru si kata anjuran tu tahu yang punya sahaja tadi mentah terder kini kisang. Tu yang ada di property crowd dan semua yang tadi elektrik. Mereka beri kucing, semua yang boleh begitu yang sangat. Dan lawan mereka petition. Kawan tenangnya si kematu di pada. Larat dipenjab. Baru dari MP, hadu ke MDC, hadu ke MLA. Tu berkati ke petition, akan complain, akan cakap. Kamu tak nak pemulai konstitusi ke dalam kedua juga cat pemberiu. Tapi memang hadu cinteli ke jompi ini. Baru nila siya buat pun. Jadi nak kata tahu iwan nak kena kapur kemat jopi balong. Ya sa sistempat. Nama bangin persekaliat, bangin pun habis kita ikam. Sniu kam snack balik kini baru kalau kita belajar. Kadang kang hak bawa juga sibuk ke jangan jopi ke bangila. Berpencet kita kata jisen syabun por keberdet bangpor. Kita balik kunjungi perkecilan. Bersulit pada tepur tak pemen kalau kecong heling aku kipat tak tutup berkam kerau ke bol cuma pada asyik buat jopi kalau kapan tanpa hadu kata ke belak dan pening ya ke cat pemberiu ke belak dan ada cingkermen ya ke lawi ke peteng ke belak dan persengek itu kecing semua elah kecong kecingan ke belak dan persengek itu kikun sama di berahap on drops ke belak dan persengek itu kikun kentay di beradai kita bapri hangat bantri em ya ke yin maka lungi ke cuki ya ke kepok ke cuki hasim ke rubang ke kumuro ketika sibuk ke jengah cuki inti simprakti jengah berjumpi nak bersengit dan dikam dan pencaburan dikikun sama kertai bersumbang bagi apa kita nam yang keburan bagi terbaru kita orang ladang abati yang mengskam pengenget skam akan dikekenti ke pemerintah yang dan kecing artetin namanya yoi ya kecing mitli kecong pada naman dicaka nado kitan kipa syati sikendang kusat kimi nama kismosyan kiyoi ani hamalai ru hadu arpu sah hajabur mana lagi yang buat kanta atau judan lagi istri 4 judan hendak mati pada dan mati minum senang untuk mulai konferensi pilih ya kata ibang nak balik klaim kepisah dipencet dan belum di MLA beri di cumi dia nak tahu ni yoi kata cinkerman pengangit siam bahkan ni cinkerman kata ni kan kau play ni kau nama habang niat hak party habang istang banyak kecinya nanti ibu red kecini pada kedua terus sore kawan batai ya nama ni kecinya dia cini tanti Bano hendak nyele ya kata ke cinong ke besniu ke belakang ini ke celah ke sini ke bagai cimpang sap ke lekendre ke bagai tak akor ke burung kan dan syuk kan ken yang kilong kepagi kun sana bagi kita dijaga di putar juga ke senang ke tahu ke beri ketan ke sini lah siapanya kan nanta ke kuan sinet nanta ban pergi spa eladi berkata cimpang ban spa hadu kata tak kelep yakinin kita ni let na kapor si kapor ban ay ke chikular ni na voice of the people party in junak
benar supaya tak anda ngong. Jadi di matrekan kita ingin rak hak supaya tak ingin terjadi hak kita. Jika nanti kepada bapa hak berkecil-kecil, bat kata kedai ke pengini dan ke tong. Habang iya dengan supaya tak yang dengan scam banyak yang syakmat hak kata kenangan. Kebangini ciet. Dia tak ada aku tipai tak. Iwan saya sisil pat hak suci berong. Yang ini kesan yang syakmat. Ban penurak kata cincap kebetulan buram di Dr. Ricky Ejen Sinkon ibangilah ciet na kapati belakang saitan ibangingin pa asyanti sa parlimen na mangitangkan pelati ka cinyata bakata ka cinya kun ka cinyi ng pagat ka cinyata nilet persya ya ka nila siye kablalongan ni persya ya ka uniform civil code ka nila UCC ni persya ikini baro bangi mukun satya tadena katakadaw pagbangi dangkang banta yung brio bangilaban siya katas niyam, sans niyam, shipos niyam, katsans niyam, apos niyam nila chiye di kinong sinsya kichuni nila chiye di ki MP kichuni nila chiye di ki MLA kichuni kibra dekno di MDC hatu kila di ayun palpa naka voice of the people party ba nakanyang gachonga ngachiong ni peki tikam baru amanta siya kawang ti ya ka BBP balay kawang ti lada dili ikakam ang kapatoy hako dan kamsa bakin kawang ti yan ko kipata kita kibradan kataga yang sinsya kibradan jidong pagbae ki hato balay ng hapan ti lali balay hapan siya di ka BBP balay li apan tatobra ikinongyalam kichumi nangget piru ki osmo ikini kubor shalom shalom kamot kadang kacing kadang ka failure nakanyang judi bagi kram pindah hukum ki syakri takam kabagi diban ay syakari bakat chat penriu ko pipada na semua yang boleh bahkan yang kunci kabang kacing ni supaya yang ngestem meneh mau perwakru untuk pada ulah perbutai kanti banang ngestem ketua buruk kami nama lupa ulah start ulah syampang webu pada ulah start ulah syampang kemud mengestem baka cingkelakan wan bagi ia kata revolution keban mi Indonesia kemat baka bantai ke history yang kami halia pat saksi simpat ya kata ke cing slur ke cing mi renti jong ginong syong jong dan nika konferensi ke cing nang ina mulai badu hakitan juga celah juni bagi weki konferensi ke badan hapokan nika celah ke cing bangin tempau limba ke cincit jong ginong kuni jong ginong kepala jong gikun sana basashi simpat nin pun ya kahok bangin cit yo brio bagai bangin pa syak dengan cakap deh anda baik ngin serang yo susu dan penarung anda pila jia pila ai kata bol haka voice of the people party hado kata kekan kembali badan ni long chief minister Johnny yang ngestem berpinsa yo kamut ayu kata kecil sinsya ke bakor ke bani perta na kapor syakapor paklan ke presiden syakapor na mangirandon sei babay iban ay kecing kerang apa yang cungi kan punjong shui kecing kerang kecing ni kecing ni lekang kani kecing terpak kecing saksi tempat kon terkun kan tay cakap kari berkun kau wei kinong yelam contoh voice of the people party dekat donor kerasuk yang ay aware yang ini kun sama ilok ni ilok pa betul ay berinong kecing kerang banyak ay kapaten kebanwan nangi dispa bagi senam kiban solan nangi shikmat ilong din kimandin din cungi kinong tim ni hendakin on anin kecista cungi mei pa kecista cungi mama kecista cungi ikun sana dai nak talaga minta ni boin ya kaniga cinkerman nama ko kipata kashibur ka chunga tupi kala banong kapansnya ikikni kichunga kichumpi baki longtin kimandin kibansawan baka shibur ka chunga pata aru kala banong ka watnam ya kerendang kichumpi ladang ni pakla pancit nama beri yang tentang lagi manjan celang kila mat ya kata kecil haka cingem kecungi nangat sekarang ni kita pergi di kubur hati YouTube channel kita ni buat lima kita di mobile kita mengui haka sisi mengui ke cinta jadi manjan celang kecungi beri kuat pada taka apa dan haka celang kecungi badai kata kasyur kecungi jadi beri lah berpersangit yang kini cincin
persya kibawan na kiwaypat kibatutami cak buron pat ika celana to ay sisil pat kumpala kentil ke buron sini nado kasmi ke pakil kinong yalam jaga parti ke sini jaga bangsa ke people parti ki yen berkeren persya imat ke celana yen dan yen kuncu dan yen persya ki an kibawan ban teklah kami ila ni kibawan berperhak ika cak perlu ke sini tanda ini kentil Maka orang pungkut hati dia candi orang token mau yang ada ini kinong yalam jaga bangsa ke people party haka cintwai kublai shibun kublai shajarmo ublai unkurpu ketua itu yang kisah kita pribat baru kita kerjaan jaga dari satu people party bak itu kita makan semua kerjaan ru kalau yang sistem kecil kerjaan kita pribat nunggu nung walau ini makan air sebagai kerupan itu tip bagi yang kisah kita pribat tiang kita pribat nung kita tak bagi nung kita teli nung kita kerdu setelah kebangi keren kecil kita pun nakaliang jaga boy satu people party kublai shibun kublai shajarmo ublai unkurpu ini baru Kublai shibun kami yang bagi jin persai ki jomti hari kapor ko mentang ya ki sembok kentil ki basyong sbai bat ki basyong nia amet ani kalong ko wei kapan ai mensim yang bat ki baro ki patwa ki bio selawan kapor ko mentang kat medang ai jikren ikam ai ban kapin kin ma yana ba kasnan sejar praspa arnyo abau siem trot sing yole persai ki boli lami kathan nang lai nang kun lendo nang lai misngau ba kan ni ka kenti ka mentaru haden katma ko ka parti bibi idon isamla kong aiban nang lai ibala mi chakmat na da jingslu bat ibala len na di na ki ek rabul kubala pusngau apeng jungi meta bawat ka kam ka bitre sa pan ra jong jala rei bi i ka ni ka kya ka shon jala jek kun reu nakloi dan ino ekam reban ni sakmat ontang ban yakun yak election reban kirsiu thya lang ya phi ki samla kan the ki badan ka por to ya bi lang sakmat bat ontai ki samla kan the wat ya phi ki long kmiru da ka chinslu bat ka jinglan na de apren si buat ke ki e hila ban yeng le na ka banta kan ka thma jong ka party dengi kabalong ka thma persya ya ka bangsa bagi ka jinggo abai tun ke mai ka jingran tu ka bai de ka bangsa ikin ma ba umulung ba ka jong dai briuang ka prok jong ubriu kalong ka karyat mayo kabalong persya ya ayo sura ka bangla pendak kendau langit berada kata kaba kita badak kieu bilang roi sejerong Henry ni ki fight with patria idam syak kita akibat bun bentar kajian ada kapal bentar instruments sibuatnya by babret what atreng ki bun gam sini banjai kelen sodong jong ne ke ri khasi Henry la pelat por khnang namari dan yang kajin smell it ke su ketli na bentar ka jong ke constituency itu perkemau apa ile ke ke sekali ke deka idam ne tindang yalam kepala rakyat ki MLA lagi ki MDC nanti ki MP ni orang yang tak tiap friend ki orang ki constituency centric kabut bagi dan kita ki nong yalam jungi kepada jingalam jungi kaput tang hapo constituency rei ka porunta nanti berbabrai ilang dai nong yalam tang hapo constituency rei ka jingkersan ka jing ai jompi ka bor kabut inong nong yalam jong kari uliyo trap jong gajala meklaya bat jong kari India hi baru kuai dekanda pusna mana kapua na kerpade bangrai in ai ki jengkran i hari kapua jungi hapre jungi neka kejamit kebetulan nabata jungi lang baru mereka pur mereka long kebait kedua jong pi hot ngamla kan ayu ublai terakan rap ubla kerku ya kejim ke tengah bagi skam ubla kerku ya kejim ke jongpi ilong kunde ku mengilong kare limba tindor kat ke jong ublai ora kejim ku ublai ru ane por ya iba Dr. Mat Sang Karingi uparlok ubla itu mereka pernah ada pasang kerja nanti berhidup di por di telebat konta ibai pak reskit nampak kam ke parti ngai kejim ku ublai ane por di kong ai bantak lin lingdo nang lai
ibalong iwe na dikot jangka state executive committee jangka voice of the people party berhak juga pur ibalong ru kertong kaba parti kalau ibet ban penyen nanti lepok melihat konsensi hari election keberan sudah ngapir kemau sesil pat ya kong bapun sularan hari election keberan sudah Henry Pisiduna tang lai tu Prabu hari dia inti kedopi barang bangeskan kerja inti kedopi hari sedang diberuan ada kirai banyak kun lagalong election MDC lagalong election MLA bangeskan berempat jam sedang melihat unai kefinsian keberpura nak kata jampi nama hadian jam tu election kalau kendur sibun ki perlu ki bangai itu nanti lepok melim berbuna penjoki kila benut bat kila kenjek kenjak merong kila bakla hari kenti kepamentah bangeskan banginya isya mengapur kampui bagi penyok berket usuk jadi job nanti lepok melim konsensi air kunjuk kulai keberkun nampak ngilang barok keberan ni kiramba Isama ramba, kibalong kinongkit ramba, jaka voice of the people party, lagalong hangni po umplong, lagalong hangni po nongkwar kibalong mereka pergi hangni po kepemerintah. Oh kecil kebelai keba kangkong san, hangni kejamiat kepemerintah. Kalau nak buta jompi pada, iwi, what happening jom kecil bunkam ke jompi, what happening jom kecil kriat, hangni bila keluar beruan, hangni kerjakan, bansiap ya kai pada voice of the people party. Kadang berpensyai hakmat jompi nagontan ketika election MP kaban selection kata kelong harga katnai trik mentau berai pada asal kunan bandan hari kesenam nama kali kesenam kabala ternyek tersam yang asal kunan bandan hari kesenam kila ibet bansai yu Emily uban ba uban kit ya kajinge jom konsumsi barang itu baru uban ba uban kit ya kejengek dogari berkecat sendiri. Nak kalian kejengek bervoice of the people party. Kumulaong di Dr. Mas. Ngemdei kita kiamli. Kita plet jimut tanah ke konsensi kejongi. Nama kita kejengek kulit. Nak kita pardo parasnam kejongi. Kita berkeleng keberi. Unjuk berkeleng beri kasih. Kamtam. Ya kita langsung kejongi. Kita sah haitan border. Lari kaput berkejelah asam. Berkujuru nampak ke pardo ke parasnam kejongi. Kita lagi kaput gong ke Bangladesh. Ngalah letter jogi kemat tak. Kalau ia suruh lagi jogi skor. Banyak tentu baki marmet. Ibu pardo parasam begini. Kita hak tu ditahan. Baik pak ngasos ni. Nak kata jogi. Barangkali bakun kita senang jogi senang mulai. Yiru ini dalam tentang. Banai kejisian. Nampak pardo parasam begini. Kita hak tu ditahan. Kita mat, kita mungkin. Haga no makasi baka ye ka bagi disong kensya knilo ka pentor ka bagi direp ka bri ka joki haga no kapor kensya kni kemtet disong haga undum pada kemtet lagi dan chani lagi dan segawai perkejalan ka basos nei ban perkhat na kata GM ka joki ka dawa ka longbang kinong ilang joki sampo aplikasi magdia inti ka joki kemsya simkya ban pendek yu pur usam jong kene ke jalan ini sertok ki para do para senam ini ki bersong lagi kapur pai pa ong lembag voice of the people party ini skem ini trelan ay ke dikusan ke pura ke topi ya ke voice of the people party yo i ke senang mulai kalau ke nong mula lembag ke nong krem konsensi kalau lam khamat nak khamat berkunjung ke nong senang konsensi bak mau krem konsensi Gilalong kita kanong muna nam tagiwe pat ki konsensi. Hoy ka voice of the people party. Agre ka genti ka mamta. Ngijok tar sawat. Ngijok tar sawat. Ngem kinyum ring ayo yo play. Baga sien ka lingkong. Ka mangi mi pertai ka voice of the people party. Upai ba ula ibet ban pa yang sawat ban lungan tingin terbat kawan. Pangitskan daga juga kunjung kita ka. Yen pendak hok yang kamram kapabila benset ini warai dong tak sawat haka ye ko dan real pongut tak sawat kidan pak mereka sopra haka ini si ki bamenta pak ndai tak mapi kinong mulai kiba sosial habalami ki MLA jo voice of the people party kapa pela galong ba apagi let serung seleng keleng keri kapa ye ke jona ba joki ye kendo kinong song
lagalong ha Shalom kendong lagalong ha di kapsor pada hasor baru kian isngan mutan magladon ke voice of the people party isngan magidon kia malay the voice of the people party ngaju ongi dari away ya kita di ongi ni kumta ongi dan tansawat idan hakalian persya hak opposition pila sosial pada kanutam ladapi pensong ya the voice of the people party hangte hapo sekretariat kaban sinsya yang ini kerja kami hang tapat bak pensos sotu bak sensyar khara kabaga voice of the people party ka keren baka wan sabi pada kande ka sensyar khara kaban ai ka jing shan kaban ai ka jiang na kata jonga jopi we nong sosnom kawara ru hari kapur ya ka jing khumle na kalian jong ikertong jongi Dr. Ricky AJ Singkan hoi atas kam do na ten jopi tikwa bani kendo markmat tikwa bani yoslo nak nai marmet ada jamiat kebangsaan. Henry inama kandang dekat bagi nomor bani sulfu pada nomor ki mentah. Ia balik segi lai pun beriau teli di konsensi. Kamu masuk balik segi lai pun beriau teli di konsensi. Bawa insawan. Nabar tajopi ibu kuat beri kenduk markmat baik Dr. Ricky Singkan. Hak kat sentrik hanti apa mulai pertemuan. Bah hak kat beriau terik hanti apa standbus. Perpuri tidak berwan sebagai kejilang ke public meeting ke jongi banyak kenduk markmat pergi berhak ketika public meeting i presiden rambak ni iba adan melor saya mau insider dekat dengan skam kini wir lagi perut ke jongi berhak ketika si ingin saya kenduk lang ketika meeting ke bakadu jong voice of the people party ban terkut nang ni napok nasional mulai kebakit ke jonga bakal jongi ini ni renti agak tosi kalau pun kejilaan mesin yang voice of the people party berada di apa? Opini apa yang kedua markmat berukurkan ubah voice of the people party ulah saya malam hari ketimpi ke pemerintah. Hoi perlu hari kerjakan abang awal apa yang jompi yang por ke pemerintah. Gam kuat kamar ngelayo slow batlah pensong na bah kejiniat yang kejiniat election MP lagi way pat ke political party apa kedong ketan apa kesedang mulai nak way kedong segawai pat. Oh, kalau sedang berkentok, om tak bagi kentok yang ke parti ke jongi, yang presiden berambak jongi, Henry layak seluruh kalau sedang berkentok, yang MLA wapila penjot dan buram negeri ke Senong, negeri ke konstitusi ke jongi. Kalau sedang berkentok, nak kita jongan. Oh, payah ngom, imat kini ke political party kemdan nongrim, apa kiwan su payah kem keren su, yang ke nongrim. Dan penslow yang mana, dan way perlok, way ke meeting. Kejilap ke way per ke political party laong ba. Namo pasdan ke meeting. Hado nakut ke meeting. Kadon betang ke jingkren, ke jingkdokti, ke jingkawangti, yang ke voice of the people party. Berkantam yung presiden ramba so ke voice of the people party. Kadalba, padba, kalongba. Ila sautu. Bahakani ke kinti ke pemerintah. Upadba, kelengkari. Ulah hikmat sa voice of the people party. Kata pada kapelong yang kita bagian sir doktor. Oh kini election MP ke seluruh balik si kanuniat kanam job sa parti betul ki. Hendak niat kanam job sa kerton ubah voice of the people party on penyeng hari kenci ke pemerintah. Ngaso komen, ngaso slur, bat ngaso scam pada. Banterwa apa yang jompi yang kertong jaga voice of the people party i Dr. Ricky AJ Singkan usama ramba ubah biang ke kerta kerenyang kebor jabing kamangin pak setiap sepo Delhi orang yang ngom boleh ubah tam ke keram kuliah banyak diwei pak sedang tam diwei lesi orang kamsta bani Dr. Ricky AJ Singkan Henry yang kejimpet ke kami ubah biang Pangin pak setiap sepo Delhi. Bat ka om ru ay ligaway. Akin isi kita pemerintah. Abang yang keren yang kertong ujongi. Kapit kenal na. Ya way na kini uramba o kraw persat. So kali ka jala ka duni. Ya upang ilapa setiap sepo Delhi. Hagi por Islam ki Bamenswa. Uni uramba. Wala ulang marway. Hanti po Delhi. Ulang pendak hok yang kekamram kumbalapa ya Hoy pa ba? Yang awan nang dia banyak kentok. Wala la kalabon ke kentok percaya. Nengong kapor kamdai yang namanta. Bangan penpai kalian. Ya kata gaji kentok sini. Ai mat kentok. Negatif. Bau pai ba nang sosnam jo mulai utip kama. Namar balai
Baro kari ketip bagi hilai berso serong pada nama baro kari mentakiong unong mulai udai ubasta. Dia bagi dia unong mulai ubasta katrai in penokam ya kejabian. Abaki wei ki kawan ketik ya wemeli zompi. Abaki wei ki kawan ketik ya ke Voice of the People Party. In penokam kumba kanam pila penyok hadi limba kali election LA arpulai. Latip kaleng kari kong kinong mulai ki basta nama kata limdon por pada banyak penpainya ia kata ke jingkren ke jiwotong ke jiwotnya ke joki yana hangni po mulai konsesi ngong ada long every tang sistem tam pada tang sistem tam ada long every ngong hadu kan ini pak letim yana bersama kedua nama kata jongan nai ong lebih pada kinong persen jong Voice of the People Party hemdong kamban kuslai kumbang lawan sekemat jompi haswa jong election yang selawan berpendit berpendit di pada ngelawan pun kata kelenti kemat jompi berwan berpendit di dalam bor pisah berwan berpendit di dah kebangin kular yang kebeneng berjaya kendau kemat jompi pada yang selalu kular yang hukum kita kebangiwan kemat jompi di election kemudian rengawan kemat jompi bakal kular hendak kular nak kalian kedua dalam tapi arpli pada askuat berterkenal lawan halo kini ki arpli ki kular nak kalian kedua berkala pada hari election ini kabaran sudah awan supaya on lada pijiat yang apa lada ibet yang belum tahu dong yang jopi utau nong nikmat jopi utau nong tawan jopi ngong ngan pendek hok yang kekamram kabar bensyat ena kabar ni kong kerem maka dia sai nampak jinge ke jompi ketari kekamram ke jom wemeli dia sai ya ke jinge jom pada jom ke konsensi hantai pok de dorbar tawan bagilah pendek hok pada yang kekamram pilai tambah abang sulingo apa ni si pemerintah mau katu nilai sei ki mat ki isu berkeren apa yang dorbar tawan dan tempat ki weipat ki emelin ki weipat ki dalam weipat ke politik parti ki bawah mana om jio ini yang kita ki sawut ki emelin ki berkeren apa asli nampak dari nampak ki emelin hai pada ki pendek duduk kata bikin pendek lagi kadang bagi emelin ke Voice of the People Party keren apa asli lagi dalam tempat kom kita yang ini sawut yang larang yang kemat kejurang kereta yang ini dan kebat ini sampai apa asli ini tidak hak pada yang kita beri pengakuan maka kita berarah melawan kaki dan kular yang mana yang terbuat yang orang yang away hak kembali maka hak maka sorka kelamang lengba UMLA dan ini katakan MLA scheme kau ngintip pada nala kular pada orang sispa nak sispa kepada itu pada kandai ke upat pak nak kalian ke sana bang waktan sitika lagi waktan sinaya nak bahak ke upat pak nganum bam klop pak kata ngala kular bangongin pendap hok ia kata segai pak kabaki kuat nak kalian ke beli kita gini kular ibang lakle hakmat jompi pak henry sebelah kular api ya ke bagaimana bane henry dan don kecingnya yong ini kun ringkat pati upat ba nama kata dah upat ba ni wan kemat jopi ngalau abang awan upat ba no mulai ngawan ban keren ya kan nomrem joko Voice of the People Party nama ngatip tapi baro pila sotu patlatif ya ka kan nomrem joko Voice of the People Party ngexem bahkan nang long do long snam hangi kun kerja kendriu kan nomrem joko Voice of the People Party kan nomrem joko Voice of the People Party nganung keren jerong kan supen kenal kadang tang apli pada kan nomrem joko Voice of the People Party ngolek cengli election MLA beranda halo kini apli ke nomrem yang wan menteri nampak election MP halo kini apli ke nomrem bagian jai keren ya kan nomrem nama kita pada tak ke nomrem kabla berkenti empat yang ikum kecat tendriu kan nomrem ke hakmat kabla ikum ke thong nak kata jonga bat nam ta jongi ikum ke parti kalong banwanra ya ke sensar khadar ke bakhut ke basubah lemda ke sensar khadar kalong ke bakhut ke basubah pada ngendumla banle ruien nama ngi sotu badai hakatei ke bentang kadai hantai hak sensar khadar kabla berpendek ya ke baro ke badan hapok ke emlang ke salang bat lemda ke sensar khadar kalong ke bakhut ke basubah ngendum poi syai itu ketarik ke thong
Joko Voice of the People Party. Baka nomrem ke maaf, baka Voice of the People Party ke next kan gelomba. Bang internet ek hok long try ke kum kitrai muluk. Lah kalau kendo ke siap dia ke pelit ke dinit ke duli, dia ke dapat dak. Internet, intersa, long mengi, kitrai hala ke jong keri. Kita ke nomrem, kita ke aplik nomrem Joko Voice of the People Party. Oh pai dak ni wan kemat jong pini ngapur. Sibur kin tentang Kiway People Party kumaraong, kemdan syuk kamat, kemdan syuk kan mengrem, apa kilet so pada, ilantang berkenukti, ya ke Voice of the People Party, oh pada ke Voice of the People Party, dari ke parti kepada kena tam lagi parti baru apa kejelas ni, wat apa dari India ni baru away, dari ke parti kepada kena, ni kepada kelemtam lagi political party, ni kepada sultanat, wat kerja itu kepada tentang Arsnem tam magajiya ketika ini. Mereka Voice of the People Party. Kalau sulit, hama nak away pegawai ke sedung. Hapo kani ke ri ke bait ke jonga berkejongki. Mereka jing anggur ke jongi. Nak kalian juga Voice of the People Party kalau ba. Ida kuat ba ke Voice of the People Party. Kalau rum hama nak away pegawai ke dolot ke musim. Jok kinong syok sedung jok kani ke jela ke bait ke jonga berkejongki. Ringkat ke Voice of the People Party pada. Seisian pat yang clear, ya ke nam, ya ke buram, but yang clear pat, bantai pat, ya ke jela ke bagiat ke jonga ke joki. But kita kuat hir but dek ke kalian ke joki. Baka Voice of the People Party, pai ba, apa kami madan, apa sengnya ka, apa yang one show pai ba, ke parti, ke badan haka, ya ke jingyo ijai. Itip pai ba, shalom ialam, ya kiu pai ba, itip shalom ialam. Ya kini kerui ke bait ke jonga pat ke joki. Ngidon apa jongi? Ya kata ke vision, lani kata ke jingyo ijrai. But ke vision ke tui kalong to revive, to restore and to transform Meghalaya. Banten empat, Banten bapat, Banten keladur. Ya kini ke jela ke bait ke jonga pat ke joki. Pergi kuat apa kini ke vision ke tui? Ke jingyo ijrai ke tui. Kan longru ke jingyo ijrai. Jongi kum ke cat beliau. Ringkat lembat pipai ba. Yang kelepat yang ini kejelah ke dalam Pak Jokowi. The Voice of the People Party. Hak dia ketika juga. Gila om. Nado asam dan semua. Gila maham yang pai om. Pai ba. Hapok kejelah ke sini. Dan artli ki party. Dan artli ki political party. Hapok kejelah ke sini. Kiba. Ki penbit yang pai ba. Kini ki juk. Kini ki political party. Kaweng kini berada ke kerteng Hindi. Kata kini ke Bharatiya Janata Party. Berkawai pat kini ke berada ke kerteng Pereng. Kata kini ke National People's Party. Pai bangil orang berlembik. Kini ke artli ke political party. Kini kaju. Berhari ke kenti ke bamta pai bang. Mereka ke Voice of the People Party. Ke banten scam, ke banten tikna. Ya kata. Henry kini ke artli ke political party. Kiba pensisya. Bakal longkum ke Voice of the People Party. Kalau ada orang lupa. Nama hari ke kenti ke bamta pai bang. Ke BJP. Berkat matikat ke BJP. Kau ngandung saya kertong hangi hapok kejelah ni. Bakal orang bangin kersyambet ya ke NPP hangi kejelah ni. Kedawa pada beri kepelong ya ke BJP bandung saya kertong hangi hapok kejelah ni. Nama kita YOI ya ke Jingklan juga Voice of the People Party. Bagi sotu lada kia kun lala kajong katung dari su katoki kiong. Yo ni rem baru arut. Bakam pier pai ba. Lalagi say mo kana tanggaway ke kertong. Nakalian jo ke NPP bat ke BJP. Enreu pai ba jo ni gori jo ni. On pai pat sa Voice of the People Party. Bar penjok dan burom. Yo kertong ubah ke Voice of the People Party ke say madan hari ke kenti ke pemerintah. Oi pai ba. Nangis kan kontinong mulai. Ngelembit. Ini ki political party. Ki bersama pendek yang apa jadi. Kamtamo na uday naga BJP bat ke NPP. Piyoi pada akaway na kajigalang pada kawalajahan tiye ka apo umsing. Kaya kawalajahan. Kilalit panyalap yang taka election ke doki. Kilalit syong pada bangkren bampanya kajingkusan na pada. Bakai kawalajahan pada namto na po karunsam nyalap election. Kila pengang kung hakani kajaga ka pemerintah. Apo lenti hasikian apo iyo apo hat. Kapag ipat ba, iya ganti. Henry, kajikran ka tuki galong ka ba sa bapalat. Madon na kinong na tagasnong. Kim sa wala sa su. Bat haga ba kadu. Kila po yung pagperta.
yang sembel jong pra penong hau pra hapring jong kejelan gatuki Henry ke basosi pai ba kalomban kita dan nak kita kerensan bagi election haga jing sisa kini ban sotu kini haga sedang jong kiwei haga jaga kini ban sotu bagi let hantu ban ten sotu yu pai ba Henry nang tu nak kerensan yalap election pai ba kajing sensar dan bor gatuki kelas sedang laduk bagi pan yang kebut lau pai ba nang tu pai ba kinut banong kem ya kita bagi dua penong yang election official support film say le ke banong kam terkat mati ibakun kita kinong sensar ni kuat dan sensar halo jomi pai ba ngapen kemal ki 4 selam hapok ke jalan lagi 4 selam hapok ke jalan lagi hapoi ke jaga hapok sor kalau don ke jiyat lembak kita ki seng Setiam jong ki Hindu ke RSS ngapen kemal ki apa kila mak kila yat keleng kesor selong on dak lapoi ya jaga bakadon ko wei ke yem mane jo ki para Kristen gitu ni on dak lapoi ya ta kila yu peta kita kila perta dan sur ka bangim kuat ban skap kum ki Kristen kila perta ndai apa kum kata kani ka sorka kita hidup ki beri ke perta ban pakai ki parbo ki persam ki badon ka hok ban perta ya ka kuat ban perta kila kuno jong ki pakem ki para Sopok tanak yaki Henry haba kita ki wepat ki wan bakta matyong yangi kita kenriu ya ka jinget ke tungi ki le ayu pada kim sim la le ki bakum kita ki political party ki wan hat jonga joki haswa jong ke election o kinong kwa bane kren bang yes kem upai ba no mulai on kem tak bar ya ka NPP ka bayas no tilang bat ka BJP nang ta election ka pamanta par haga jo por pada aku tu ukur pada kuat rupan keren jadi kiwei pat ki political party di donro se kiwei pat ki political party o ka basol phamla pada shua ke election ki wan ki trailan on tam ki wan ki trailan re shua to election pada o ki ther ya ke NPP ki ther ya ke BJP berkata kalong tidak sayo kertong menang dogi joka RDA nakalian joka UDP pada HSPDP pada Henry ini ki political party berpenuh kembaka yang kita kegentiin E3 tanah suara jok election ki kembali pada tanah suara jok election oh ki benya ke NPP ki benya ke BJP haswa jok election Henry on telakut election pada ngai kila leu kila runglang hajuk ke kamera kia bam na ke ju ukhiu bat ke NPP, bat ke BJP. On dalam semua election mentang, kita sedang berwarna berpibik yang apa yakin. Bat ngais kem, mau pada apa ke rui jadi mentang, on desu pada ubi. On ai ke jinseng, yang ke political party kita pun kini. Oh kita kena barok-barok ke political party kita ono. Oh kita BBP, kita so hot, na om ni hot, namar balai. Ni kuat ban sensar. Dan keselenti kepada ikwa nama kemensian begini ban sensar dan satrio pada kedai dah hok bat tak jing sisa om dek pengi om banga marwe agak jino betulnya ada beri bahok pemdon sok jing tuna ngam dah tak jing tuna kinong ilam kita nak jing tuna jadi em ngetoki Henry agak bedi bat jing satri pada nong ngim bakla ngibet bat jing satri hok yo pada kata kali jikular nak kalian to voice of the people party bat nginom penken yang itu kular nagalian jawab voice of the people party oh pada ngin bakaman thai khat besuni sale bat satai dokaman thai tam sebagai voice of the people party oh lagi ni ski kita mentaru kita om mo yang all back ni lain geleng yang back ni lain one election MDC how bra one election MLA how bra Henry nak kematakan election MP kira so artatin langin ai yo bra lalingin ai ya ke kongres lani ke keti tidak artin Henry hangi pada hakabat jopiodan na preng jompi ka kibla soni por konta kibla artin lakin ai ya ke VPP lalikin ai ya ke kongres ngangkren na ri por konta tensai pada kam dokam ya tiba artin Henry dokam ya tiba tenskam ban rai ramba badon ban ai ke jibusan ya ke voice of the people party ken dokam pai ka khabat jompi sa kongres balik pa bang awang kata nama kongres kadai kepala sensar bon postem
Apa kene ke ri ke bait ke jonga ke jompi. Kene ke kongres ru ke bersencar bon promsen. Apa ke jelang ke jonga ke jompi. Kene ru ke kongres ke bersencar bagi promsen hamti apa asam. Kene kelale ayu ba. Kelale ayu. Hak bai dei bat uput usam. Jong ke jelang ke jonga ke jompi. Men ba ke kongres ke na podali. Men ba ke kongres ke na po asam. Men ba ke kongres ke na po ke jelang ke dui. Atau bila simkian berbembet yung pun sam kem silale ekta padba jinjar ki pardo ki parasam ki tungi ki basong sebitan border hatu ngilang syanya ek kongres omdai kata padba kejela ki kelai dawa ya ka ILP ka banlong ka state na kata jonga ba pi kong ke jatan riu ban pekmi yang kita ki barum ki mami hapo kejela ka jonga ba pi ngilai dawa ba ngilai dawa do ka por ba ka kongres ka song podali Barka kongres kada napok ke jela kami. Kadang sok kata por ke kongres ke kuat belik. Henry kalau lihat apa? Kami semlale hang kapur. Oh ngila dawaru. Pet hagri si ke pamentan. Mau ngila dawa ban perlu yang penting kasih aga kernet ke bapra. Jogariti secar jogari India. Henry pet ba. Haga por ke kongres kada napok Delhi. Barang por ke kongres kada napok ke jela kami. Kalau lihat ini pet ba. Kami semlale AAUM. Nama barang orang ba, kita kamban sepuluh, kita kamban pai, jadi kita joki satu kongres, dari pai kita joki satu voice of the people party. Bat hak itu upur, kita cuma kentok ini isi kita minta diom. Oleh itu pai uprak merai Delhi, oleh itu merai apa Delhi, dari pai bangong, nak minta joki merai kemat nak terlei, dari ke voice of the people party, kapan kemau, jadi kentian kita melung SJ Duncan. Aku ini ki potri ki jogo uang dulu. Uang ka jingklan gamsong ha ka jing bun priu. Ka jingklan gamsong ha ka jing bun priu. Ada ka jingklan gamsong ha ka mensim ka bersenrang dong urang pa. Kata ka dei ka voice of the people party. Ka voice of the people party kon wala lang idan marway. Wala lang idan sawat apa ka assembly. Idan tang sawat. Ada ni pendek hak ya ke kamran. Upra pendek hak ya ke kamran. Unpe ustad la kalau hapo assembly la ne la rutan marway hamti hapo Delhi kata kadai ka voice of the people party ngapen ke maru ke perok ki tui na sol thamula na marbolai ki ong hana bo pra ule marway hapo Delhi ngapen ke maru ki ka history jo ka jagre hoji ba menswa ila pateng yo MP na kari ka jela ka tui na ka jagre ka tui hamti hapo Delhi uni upang ila pateng menswa ukra perkat Urang lagi nak kena kejelang ke tengah begitu. Balik hamti apa parlimen pada kira tahu kamu independent MP. Amnei kamu Dr. Ricky Ejasikan. Dr. Ricky Ejasikan lagi pak kata sedari. In pak bat mangi ko kapati gidan tadi jombi. Bandon senda ini lagi crowd perkat. Apa kapati gitu ni? Gidan ki osos ki langsung tad. Nagi kam ki bapir. Ibadah hasendak bagi Dr. Ricky Ejasikan enam marway ka parti kedan hasendak bagi Henry uneu orang ba ubakila hak mensua marway urung hapo parlimen kum independent MP nak ni kadong kathan ka jonga ba kadong pi Henry pai ba haba urung nanti laong perka keteng jom orang ba kali udai ba hover nyota barang kapol ka ba hover nyota udon hapo parlimen laong ba hapo Ukraine lalu apa parlimen dari sabar dong ke parlimen apa Ukraine ubah over nyota lomba baru isnap nomor beli apa Ukraine dah di start dah di sempang dah di seluruh ulah lalu berperkau ya ke government of India hak berbuat kimat kijura ke bakta yang ikut kerja sendiri kau ini kapor kapor mentah ngimpa Dr. Ricky Ejasikan saya siempat bayin kelipat ya ke nam ya ke burung jauh ke jelang saya siempat ini lo usimsong Upanya side nak kata jinge ke jama ke jompi hamti hapo Delhi. Om tak menimpa. Upanya side nak kata jama jompi hendak lemru kesiang nak kata jama jompi ko ke jatun rio hamti hapo Delhi. Pada IOE bahapo ke jalan lagi dalam semua kita ke central institutions. Nadoki ICAR, nadokan Nehru, nadokan Eastern Council, nadokan NERI, nadokan CAU. Kemudian hamti hapo ke jalan lagi dalam semua kita di central institution support ke jela ke sini. Itu sipul. Hatu dah GOE
wat tang sisian ru UMP ujonga jompi ubela jet natala laitan na kongres boleh bertukar habis bagi ke central institutions kita nak pok kerja kami habis bagi seat nak bagi sama puri kami habis bagi kam kijam hari itu ke central institutions kita nak pok kerja kami pagi tang sisian ru boleh bertukar kamu UMP dan kahok bertukar yang kita ke central institutions hendak tang sisian ru pada ngemi reyong yang dia kertong bang isai ngem penjok dan buram warga kertong kami oleh bertukar yang kini ke central institutions nama bagi kita nak kerja kami kini ban penyo anong ingikum ki try muluk lam kunta kam dan jumat banton yang kini ke central institutions ki bapir hapok kerja ke jompi pada Iwan kamat jompi ni lapor manpanya ke division ke jompi wat nom arpatin yang voice of the people party orang ki baong jet saiba Ricky dan kita orang ini si, bang injet jaga voice of the people party, Dr. Ricky AJ Singhan, iban dalam support Delhi, man makeren Hindi, in subi bet napo ke parlimen napo Lok Sabha. Kiong hana nama boy, maka voice of the people party ke persya ya ke tian Hindi, ke kuah aban tensai hakat jompi pada, ke voice of the people party, kamsian laong, maka persya ya ke tian Hindi, ni buram ya ke jompi wei. Berhasil opor pat isarong jala kejong keketin. Balingi persa aku akan pensai pada ani opor ke bamenta. Ngem persa keketin Hindi. Henry persa haba ulat kuan pengkren ya keketin Hindi. Apa kayong dorbar Quran kejongi. Agak ke jela ke bamkren ya keketin Hindi. But as per the rules and procedures of the House of the Meghalaya Legislative Assembly pada ketuk kendon bapnia ya kayong dorbar Quran apa kejela ke pada kita tentang likely kiktin kibangila pengkren kawai ke official language ke English but apli pak ke associate language kata ke khasi bat ketin garu kita tangki ke likely kiktin kiba pelak pengkren apa kayong dorbar Quran ini ulat wan pengkren la ketin Hindi kaba ngim nak ban pediang bonwan ban kren apa kayong dorbar Tauan katumi henry habis support Delhi pat aku berbetul nama sos samut nama kita ke kren persya yang ikut ke voice of the people party yang ke voice of the people party omdei bakasyu ra kren da sotu ya kalau kemat ban persya la kalau assembly le sabar ke assembly ira ai kan kemat halo kan nongrem bat halor ki rules ki bapiang henry bagi kren ya ke Delhi pada apa parmen ihapan sotu apa parmen don apa parmen omtang na ketin Hindi mapila bangkren udah ketong orang yang pak bangkren na ketin English pila bangkren na ketin English pila bangkren na ketin Hindi omtang kata apa ba henry apa parmen TV hateng idon ki MP ke bawah apa Tamil ladu keren na ketin Tamil apa parmen idon ki MP ke bawah apa West Bengal hateng ki keren na ketin Bengali balai Namarba yang ketian ke joki la itu agak kernet ke bapra jogari sencar jogari India but agak bisa gini ke persa ini kalau dia bilang tuh ya tersitam berperung ya ketian kasih ke kernet ke bapra kenang bagi MP ke joki lagi kuat berkeren ke ketian kasih apa parlimen ru kila bangkeren pada iong kila sotu yang ini gue patu parti pada orang ini kenti ke pemerintah kalau saya kedar pada kalian ketui iong makanya kekenti ke pemerintah kaji akun nak bertakar election MP ke saya pada kadai datang apeleng ke VVP persa ikiway pat ki political party kadai datang apeleng ke VVP persa ikiway pat ki political party kasong happy pada sekalian jonglo pindon nak kalian jaga voice of the people party lane pindon kalian jaga way pat ki political party barang scam Bupai ba keleng ke beri, akan kekenti ke pemerintah. Upai kamat sebagai voice of the people party. Ngilet keleng pai ba, ngilet keleng. Dan dokumen menedang setiap kami ngilet satai support siliang Kau ini kisah ki berit ngilet satai. Lagi pai ba kilami renti, batang ni sepat banai kejingkusan yang voice of the people party. Nantung lami ngilet support mau hati.
Apa kemanan football ke bahit ipat bak dalam league renti ban ai ke tikusan ya ke voice of the people party ban ka bakam so tanat pada election play lingba ke social media lingba ke news ke PE apa presiden rembak jeli lembak Dr. Ricky A. Second apa ke lep support mau kurut ne kalau keluar film ya ke way political party nomor upat bak belian ulami renti daki hajar ban ai ke tikusan ya ke voice of the people party ban ngais kem kamulai kanom sakni kamulai kalau dalam khamat hakni election MLA kurang jam bat minta kini kenti ke pemerintah kamulai kanom kebayam sebat kaum lalu ketong jungi ujok dan burung mari kenti ke pemerintah kamulai kini keban ayu 6 tam ubah bulan tam lagi weipat di konsensi nak minta kini election MP ke pemerintah pada iwan kerap jopi sesian pan ban pan ya ke digersan napi namar klaim napi pada yenumlah balik AAUN. Ka voice of the people party kami syakmat. Ka kuat banlong utau apiar ladau pajak uman berpenukam. Ya ka voice of the people party yenumlah ki apiar na kata joki banyak kun na kata joki pada yung kajiga kun joki kadang sedang. Hilang ya ada titang sistem pada mereka thong joki kalongba. One election MDC yang tersong yu pra apa district council. One election MLA yang tersong yu pra hapo sekretariat. Bahkan hapo pada PCI ya ke ini bahkan jin anglut ke joki pada the voice of the people party kan penurung ke jin anglut di joki lingba ke sensar kadar ke pekul bersuba. Jawab pada namun syukur ini bahkan kuat berkeran di kapor kamsa yang akan bat jagaan nama kapor iyo tam hapo sipo berjih. Kuat kumangilit sa gawin patinsakan apa kut joko tinggalan ngermi ya wira di peta ngais kan kita nanti baru kini kita kerja lupa ke voice of the people party dan di peta nama kerau kayak wira di peta dia por konta ali one sakmat ali por konta Ngenya perta edau kung kadak kung kejikusan yang voice of the people party kung kadak kung kejikusan yang ketong dui Dr. Ricky A. Second one sakmat kung pembaleran nama the voice of the people party tamang pembaleran yang ketong kersan tiga one sakmat pada one sakmat kung sampai ke puan yang blok ya ka lenti ke sekian one sakmat itai kita tay ale one lang ada por kelontang ngenya perta edau yang voice of the people party namanya nak kesudah negeri namanya nak pola umpuan yang sedang berperta yang usung baru jang upra yang usung baru jang voice of the people party yang upra namanya bak nalawapi magasi kepada Dr. Ricky A. Second enrung hapok parlemen penken mau pengilatin edau namanya nak pola umpuan yang upra ini pertarung pada anak kami kelihatan laisian lain ini perta yang sharp the voice of the people party Habra sekian pada kebejam ada di perang macam ini ke Yosol yang kesur ke jauh prak agar ke jamit ke pemerintah Habra kumai syadamu kumai sekati Kemudian sebuah berada di kumpulan di persaya sampai ingat bahwa